Yang voice of the people party. Dalam pensiun nongnem. Ya kecing keren. Bagi kita kimat kita nilai. Dan John kiba ong yapi kiba Pynphai mapilong Paidbhur. Paidbhur Nongkyrshan Jong the voice of the people party. Kem nay ki Paidbhur kiba lamwir. Nay kiba pensiun ya. Dan kecing start kecing syampang hadir memanggil nangalam mila Pynphai yapi ko ki Paidbhur. Namar kita tahu ngin hakpan snofu ko ki Paidbhur. The voice of the people party. Kadai ka party ka mi namar bagi way pat ki seng san Pynphai. Kila feel dari kim shinala para ka shagri ka Paidbhur o community kanung long dan lele ruem kum hiway pat ki seng san Pynphai. But the way ka mangikwa ban Pynphai kani ka si ka saki baga voice of the people party kanung kum hiway ki party. Atau mensyuak kakno poslam wilayah GMP terhadap election jurum yu Paidbhur kum ni. Mereka the voice of the people party. Kaba puram yu Paidbhur, bakaba semulai ban lumrang kum kita kinangalam bagi syakri jompi Paidbhur bangin ai tuglai pi Paidbhur ngin ai the puram pi Paidbhur bangong bangni kalesha kaseng kajong Paidbhur empat judan kiseng san Pynphai ledai kiwi kin ai dau pengalahap balik Delhi Mre kaseng the voice of the people party kala jichwa ban ai tuglai Banai puram yo Paidbhur antara dap ngin sailit Delhi melelei kapor kadang. Yo Paidbhur wejana namar kata-kata lastang mo ban ai kita kijingkren kibas tap ban wo ya kejimut kejiperkat jo Paidbhur. Ong iya don kibas tang menero ya kelinti jong ke voice of the people party bahaga bakut pat kibek balwo. Mari kita tahu ya kalau di start. Oh hana bagata ke party VPP don kita keren ba lada sensyar lada job puta UMP oga kam ngasasipahi hayir hangung yang kumta. Kali tangga cinstan Ngiong Snap Ngiong bagai cing job kecing hak MP election kali kecing stang ban tesong ban pri ya kata kecing start ke jo Paidbhur bat nila pri sisa bau liu Paidbhur all start oh mentah